Rupa di Nabi Yusuf cahaya bulan pengesang bulan purnama. Rakyat Musa yang pandang tersiani badan kebidhan terasa. Rupa di Nabi Yusuf cahaya bulan pengesang bulan purnama. Rakyat Musa yang pandang tersiani badan kebidhan terasa. Allah sikat di dua laksa peneribe Nabi kan penyata Allah Bandung agam gandara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah suara Nabi Dawud cukup lemah lembut anama suara kebidhanangan pekeringan si dusuban si gitar dengan biola riak yang tengah dilek kebidhan jadeh lesi ada dengan laju yang tengah tada dilek kebidhan jadeh lesi ada dengan laju Allah sikati dua laksa peribe Nabi kan penyata Allah Bandung agam ngandara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Nabi Sulaiman rakan yang terkaya nalain dalam dunia awat gejama dengan radapan angin si atau di bawah lalatkan dengan si damandum yang binatang jenuh pegabah dengan kuasa Tuhan pilih ya Allah lepo yang kuasa Allah sikati dua laksa peribe Nabi kan penyata Allah Bandung agam ngandara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sakit di Nabi Ayub tumbang ular apa jauhan gonda selesara rakyat mandung dibenci istri yang tak ada tari mandung kaji lupa